new thing. Nobody told us we had to do a whole new thing. Okay, something went wrong. Come on. I'm coming. buri gihe nsohoka mu kwa 12 kwa buri mwaka cyangwa se nkitaza imyaka myinshi nkaza bankumbuye. Itariki 15 z'ukwa 12 igihumbi kimwe magana 1995 muri United States of America USA niho nagaragaye bwa mbere. Ndinde mu kwa 12 nanone ku tariki 5 2017 i Paris niho nakiniwe nanone. Ndinde benshi ko bankundira iki. Itariki 13 z'ukwa 12 2019 nibwo nzasohoka nanone. Ndinde kora subscribe mukubwire. Ndi Jumanji ninjye ufite abastari benshi bakomeye. Uyu munsi nazanye n'abandi muri Jumanji gatatu. Ndi kumwe na Dwayne Johnson. Nge Dwayne Johnson mwamenye nyiri umukaceri nyikubita kakava nari umusore icyo gihe. Gusa ubu nyuma yo gukora umubiri neza sigene ikinira filme kandi ndi mwiza muri zo. Nitwa Kevin Hart. Abakunda komedi muranzi muzi ko nkunda gusetsa. Murankunda cyane ndabizi nta nubwo beshidikanyaho urukundo rwanyu rwiyumvamo mu inshuti zanjye z'akadusohoka. Nitwa Jack Black nanjye muranzi. Karen Gillan munzi cyane. Nick Jonas, Alex Wolf, Morgan Tuna, Sir Darius Bryan na Madison is Iceman. Nitwe bastard tuzagaragara muri season ya gatatu cyangwa se episode ya gatatu cyangwa se Jumanji gatatu. Esi firme uyitegereje uko yitegereje. Kugira ukomeze kumva byinshi kuri yo kora subscribe dukomeze tukubwire ibya Jumanji gatatu. Dore ko tumaze kumva ko izasohoka tariki 13 z'ukwa 12 2019. Reka dutangire kora subscribe kugira ngo bigende neza. Ku nshuti bitazwi Spencer si ikigo gito cya video y'umukino Jumanji. Kwibutsa ko Jumanji ni video game, ni umukino nk'uko ukina game bisanzwe, gusa akaba ari umukino udasanzwe. Ubwo rero muvumo bwa sekuru yahisemo kongera gusana uwo mukino. Ubwo inshuti za Spencer, Bethany, Fridge na Martha basanze Spencer amaze kubura, amaze kwinjira muri Jumanji. Ubwo umukino wari utangiye, nabo nk'inshuti ze rukumbi kandi zimukunda nawe yakundaga bahisemo kumufasha, bajya kumutabara. Bivuze ko Jumanji yongeye gufungurwa ku buryo budasubirwaho. Jumanji yari itangiye. Sekuru wa Spencer ariwe Eddie n'inshuti ya Milo Walker bamaze kumva Spencer ko yagiye, bashatse uburyo nabo bakinjira mu mukino, gusa ntibyaboroheye kugeza ubwo umukinnyi mushya w'umwana wagaragaye muri filme ufite hagati y'imyaka 10 na 19, bivuze ko akiri mu teenagers, bamwita ni Gail Birgisray, yafashije Eddie na Milo bajye muri Jumanji, bajye gutabara Spencer n'inshuti ze. Ndavuga Bethany izi inshuti zabo. Uyu mukino wa Jumanji ngwarangi Eddie na Milo babasha gutabara abo bose. Ni ubutwari. Iyi filme nisohoka ntuzayicikwe. Ni mu kwa 12, ni vuba aha ngaha. Ni mu kwa 12 tariki 13 2019 nibwo Sony Pictures ifatanyije na Columbia Pictures bazayishyira ku mugaragaro. Kora subscribe
kuko nisohoka nitwe ba mbere uzayimenyeraho. Keep watching a Master 253 Lily Exam TV. We yours. Hey. You are a terrible driver. What are you talking about? I just passed my driver's test last month again. We're not going to make it. We're gonna make it. I don't think we're gonna make it. We're gonna make it. We're not gonna make it. What happened? Yes, I'm back. I missed you so much. Oh my God, you guys, hi. Bethany? You guys, we're back in Jumanji.